Buenas and day, mananahum dyan maniluho si Pete Santos. Ifet sa pago na haani, estina ogan, idia 19 gi Hulyo, gi sakan 2020, 2020, 2020. Pues jabe fanuyam ju, hafa siya no huhentan, hafa siya uchuli, ufahan gi derido flea market, ja Beisang aniam jo na dangklo na bentaha paron kahulo taf-taf jan falaki mitkau fuera di unsuli istisya gini tenda sa mas barato gi mitkau atana sti finenin na sti tinanum right no maagang lady palm guana ba na maagang bamboo palm lakwi no esti namin edong ang ginunsod da guato gi tagi Home Depot pa di Navy Exchange. Guana biya na kumulog 30 pesos, 35 pesos. Lo atanasti sa $10 sa gimit kao. Pues atanasti lemay palaw. No $3 sa kada uno. Mabebendi no ay tipo libras lo kada uno no mabebendi 3 pesos. Ja uno chinileu sa naungaam ni uno. Pues atana estilo kwe ni tiun fanyoda gi supermarket gi tenda esti I ado esti na kostat maulika para ta cesa ta fina denii no $1 esti kastat. Pues esti gitalo I puntan kalamasa kada buns kada uno $1 at talo. Pues dabe panuyam jun esti na hagon imanam ko maagang esti paingot. Gijasti sen pau na hagon kalan jasmine no pau niya ja mananaji gineksa pauni na pau ineksa. Wasusti na dikikyo megay no natinanom kita ting gumamami ja kada paragwaha gupot matagod jo pa befanyuli ja manaji gineksa gaga. Lo mamahan jo lokwi no tinanom ni esti paingot maagang gifino English pandan. Sanya esti jani pandanas. Gijasti para para nengkano gijasti para na lago. Ti demokos ti dangklo tagi I avaju no pahong pare kafo dikikiasti no mamahanjo dos niesti 3 pesos sa kada uno mamahanjo pabe tanom kita tingguma jatali ko maulik sempre no ko dokko ja sempre guaha no gwinigigima ang ginta nesesita lo beitagi pago no uli uno na recipe put hinet nun manok ja manaji ni esti paingot ja edzigi no beitagi do liat talo lokwi na mauusas ti lokwi gi ginisa gi stir fry ja beitagi ju talo ja talia ko maulik sinya ti maulik sinya ti jahu lo tatagya no pues enawa para pago na ogan na fansafam jo ja angin hagu ji na klasen tau ti jamu kumolu taf ja baanaw to di tempo no talaikan no bisyomo hanaw gato pa market no likfino English support local ajuday mani luta megay siya na bentaha ja megay lokwi sempre no utas sa lapi mo sempre safe likfino English angin malaki market aw. Okay, and nawa para pago na ugan. Esta 8 bray.